Kejinglekai semifinal jongka US Open Cup ke Cincinnati Persia ke Inter Miami. Bat ka Inter Miami kala job lingba ka penalty ka kejingya khat ke jongki. Bat laong ka jinglekai kalong ka itna thadu kata haka minute ka khat khra ka Cincinnati kala yo ka ban penki ka jar ningkong ka jongka lingba LA Costa. Bat ka jinglekai hadu ka kelas tem ke Cincinnati ke YouTube tang shikol bat ka Haimir ka Kelamir ke Inter Miami kali kun Persia ka Henry Laong ke Cincinnati kala thep yang ke kol ka baar ke jongka lingba ubi baskes ka minit ka basan pulai bat ke Inter Miami ka shamla du jingkermen bat Laong ka Henry Pupra ke Inter Miami yo penpai ke kol ningkong ke jongka lingba UL Campina bat laong ka khendai pheu +7 shwa baka jinglekai kan kutno ke Inter Miami kala penpai biang ke kol penyak khat ke jongka haka khendai pheu +7 lingba UL Campina bat kalong ke jinglekai ka ba itna hadu kata bat haka extra time Inter Miami kala thep yang ka kol ka balai ka jongka lingba Uje Martinez ka khandai pulai minute bat ke Cincinnati kam shamla du jingkerman bat de haka minute ka ba shispa khat saw ka Cincinnati kala yo panpai bat penya khai ka kol ka ba ka Inter Miami kala thep lingba Uwai Kubo bat ka jinglekai kalong Kain bahadu kata-kata bat hadu kabawai kim shamlawai bat tam tu bat larai